14. Mogli bi uzeti ova sva imena. Dečke, ali ima ovdje nešto za jest? Tu se stvari dešavaju. Tu ti uvijek klicam. Tu na prozoru, tu se piksa gleda. Čekaj, tu ti nisam. Piksa trganja. Srednje kopira. Čisto. A ovo? Ovo je vreme. Ovo sam ja sve ustavim u vodu. Ovo je vreme tu. Tu krtenja, dođe, ono tu kunih bila, dođe ovako, ovako nešto sveti onda na kazi. Nisu smatra, a ga znate vidite. Ima ovdje tu pička, i ovaj momis. Ali sad to bilo cvrladac. Ovdje snimi ovo zove. Ovo? Ovdje isto okej. Gori, tu je skjer par. Evo ovaj pogled je najljepši. Ovo je najljepši. Aj, vodi me u onu drugu sobu. Tamo ono preko. A vodi ovo preko sobu da ti pokažem. Ovo si. Ali dobro, evo snimi vrata. Snimi ovo. A ovo si. A ovo. A ovo. Zmijica. I ovaj kum tu, idiot. Da, to mi nije jasno, jebote. Pa kreten moraš biti. Okej, želiš se promovirati, ali... To moraš biti idiot da se ideš provozati po gradu. To moraš biti idiot. Neću sad. To je staro.